ta hian kan tlazep te ang kan pian puilan dan ni lo dan anga khovel thiam na mga kanin ti dang lam du te alo ni to vanrama emo sem huna po kalila vanrama te kalta ila pathian hianin emo angilwar te hianin iming le ini dana vain rem zero ve minuti me nga ti hi kangai to thina chun christian rama po ngatinge zu hi kan zor mailo sarkarin ti khopin leiba anga chia lakna tur tak tak kan nei thei silo wang hian ngatinge zu wine kan ti ang chi te quality tha hin siamila chungde de kan thon chu mailo ti kha arem chang ema kan tlajep ni ta se thange thona hianin kan lo chut mai lo chut man che lo wa sungmani hianin ai lain chut rang deuh zo kan ke ni ai chuan nei voi ni traditional dress de ni kabula paite pa henan nam thuam tuam pe me la hi der hi kan non khim saka kapuan ven hi mar puan ania mi pa in puan kan venga me che in puan an bi ani trong kam hi kan khia ta tang kan soi du sim sim ani kan video lo clear tu te chi bai ule tun tuma chuan March ni som pakhat sang ni som ni paruka assembly house sa zona le channa chuak ve man ta lo kha karon ti le don kan video lo clear tu te khanin heti ang zona le chana poimo tak tak hi in shit lo ha kan phal lawa boy tak chung te na thok pa chung te po khanin minong ai thak sak kha kan be sei ta ni chu wang chuan zona le channa voina hianin zani somli le na pakhat na tanga zani somruk na inkar kha chokman tura ngai le be se ani amai ro chu hausa khanin zani somli le pangana thingchau kha chu man awangin zani somli le parukna atang khanin kanen hodon ani zo na zani somli le parukna zo na nei tu hi pul thandamaral te ani zo na department hi social welfare women and child development department ani achang tu ripirin pui social welfare minister ani dona azona hi transgender chungchang te ni transgender kan ti chuan mipa meichia in let te meichia mipa in let te khatiang chi kan an ni na thlak kan tiang kha ani azona chu Mizoram Transgender Protection Cell Transgender Welfare Board din ani to MT ni achana chu Mizoram Police Department in July ni som panga sang ni som ni panga khan Transgender Protection Cell chu adina Transgender Welfare Board hi kumthum chung tenir nein kumsang ni somni pakat October khan avoi khatnan din ani he tenir top nu kumsang ni somni le pali October khan bothar kumthum chungatan din le ani tini ta hian kan tlazep te ang kan pian puilan dan ni lo dan anga khovel thiam na mga kanin ti dang lam du te alo ni to vanrama emo sem huna po kalila vanrama te kalta ila pathian hianin emo angilwar te hianin iming le ini dana vain rem zero ve minuti me nga ti hi kangai to thina in lo ngai to ve chu ka shelova heti anga ma ni na po lang to lo te kan ni lo hi chuan tak zel sia chun christian rama po ngatinge zu hi kan zor mailo sarkarin ti khopin leiba anga chia lakna tur tak tak kan nei thei silo wang hian ngatinge zu wine kan ti ang chi te quality tha hin siamila chungde de kan thon chu mailo ti kha arem chang ema kan tlajep ni ta se thange zona jani somni le pasarina kan kalanga azona nei tu hi pularin sang ralte ani azona department hi planning and program implementation department ani achang tu turi pulal du omakan chief minister ani ang azona jani somni le pasarina na Handholding noya mi engzat nge loan pe kan ni to ti ni achana chu Mizoram bana kai handholding scheme sangni somni palit noya hian February ni som sangni somni paruk thlengin loan mi zathum somrel le palit ne na pek chu ani to ti kha chana ni zani somni le pasari na bi na enge alon ming min hril them ti ni handholding scheme noya loan pek chu na scheme ming te chu anoi miang hi ani KCC Kisan Credit Card PMMY Mudra Pradhan Mantri Mudra Yojana Micro Units Development and Finance Agency ATL Agri Tram Loan AATL Allied Agri Tram Loan PMFME Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme PMEGP
Prime Minister Employment Generation Program NLM National Livestock Mission SSI Small Scale Industries SME Small and Medium Enterprise Smart Core Loan ABL Asset Backed Loan SARAL SARL Simplified Advanced Retail Asset Loan SBI Retail SME Product Branding SBF Standby Business Facility TLSSI Term Loan for Small Scale Industry และ CC General Cash Credit General เตอันนี้โลนฮีรุเละง่ายอันนี้ที่นี่อาจารย์ชู Handholding Scheme หน่วยโลนลักฮีอัลตู Progress Partner แต่รุเละง่ายเฟกอันนี้โลนรุลชาติชูสุรการนับปุ่ง interest อันรุลน่าจงชูอารุเละเละอังที่อันนี้เหตุไรเห็นตัดเจ็บเละแล้วก็ Handholding Policy ฮีอติระชวนสุรการเห็นสมเละไปเซ็งอ่างอัลลันเทนตูร์ตั้มตักอมไม่เทียมไม่รอชูแบงก์กิน financial institute นะโลนเห็นเปกวางินเองมาจงตักส่วนเงินสเตสุรการเห็นสมเละไปเซ็นวักละตัวฮีอันนี้โลนนั่นละยอมเวทีนี้ไม่รอชูโลนรูลชาเต็นอันโลนปุ่งอันรูลง่ายเราตัวกันสเตสุรการเห็นอัลรูสักตัวไล่ค่ะอันนี้อัลลัทเหตุจนหลักชักคบไม่เห็น holding policy แต่พอหิโมดังนี้สมนี้แหละประเด็นนักกันกำลังอาจจะในตัวฮีปรบาดูมวยรอยเตอันนี้อาจจะใน department ฮี power and electricity department อันนี้ช่างตัวตัวที่พูดว่า roading เลียน power minister อันนี้อาจจะนะทุนสุรการช่วงเฮียนหาเช็คเบล power and electricity department นี่มาส่วนน่าเองเต็งอัฐที่นี่อาจารย์นั่นชูทุนสุรการช่วงหาเช็คเบล power and electricity department นี่มาส่วนน่าอัฐชู billing software UGO billing software ทาร์ consumer จงตานะมันเทอาเซียมเฮียนี่เห็นนะฮี revamp distribution sector scheme RDSS หน่วยทอนี่ออกาสังนิสมนิปังอาจังคานมิโซรัมปุมา consumer จงเต็นอันมังจันอันนี้เฮ UGO billing software เห็น mobile application PEDM consumer เก่งเตลินเฮ application นั่นจังเฮียนหิมตักเลยอลซัมตักบิลเป็กเทอันนี้บ้ากะ energy กันมันดานกิมจังเต billing history เต complaint เสียมนั่นที่ดังตั้มตักเก่งเตลอันนี้ฮัเช็คเบียลpower and electricity department ชวนแห่งเตฮีทกเตลอันนี้ที่น่าชวนสักนิสมนิปทุมสมนิปริชูงาทอเตนบัด RIDF 28 loan มังอินจูเวลคัวตุยคุรลุยซาวเจงหน่วยสมลีปรุกสิงทุ่มสังสริเละรุเกซาวเจงหน่วยสมทุ่มปันนิสิงสริสังเรียดเซงทอนี้อิน power supply เปกันนี้แห่งซาวาเลเลตเตเฮียนจังไกตะกินอันมังเมกอันนี้บีนะคุมสังนิสมนิปลีสมนิปังชูงาทอเต construction of 6.3 megavolt ampere ปันนี้132และ33 kV substation at Mamit with associated 33 kV tower line up to Zol Numvia Zamuang Nesich Otri Noya Viable Somli Noi Somthum Police Senga Thoni in Zo to Ania Commission to Ani Sina Sakni Somni Panga Somni Prokchunga Thote Restoration and realignment of 11 kV line at Kan Mun Feeder Kilometer nga Saski Remal Noya 60 Noi Somruk Paruk Sang Singthum Sangli Senga Thomek Ani Zazel Somriat Zo to Ani Tika Chanani Zani somli pakuan na azona na ito hi putil limpuya ni azona department so Agriculture and Farmers Welfare Department ni at sang tutur hi pu PC Vanal Rota Agriculture Minister ni ang azona zani somli pakuan na submission on agriculture mechanization scheme noya hian kumsang ni somni le panga atanga somni paruk atan central government atangin fund allocation engza nge mu ani ti ni achan na chu kumsang ni somni panga somni paruk atan hian central government atangin SMAM tan cheng viable chiruk le noi somsari le pakua mu ani he scheme noya hian custom hiring center din na tur engzat nge ruahman na siam ani ti ni achan na chu kumsang ni somni panga somni paruk annual action plan hian SMAM noya custom hiring center somriat din tur ruahman ani he scheme noya component song noya subsidy manga khol semte hi district song tan district allotment siam thin ani tini chana chu ni tini dina kumsang ni somni panga somni peruk chungin SMAM noya hian custom hiring center engzat nge din ani tini kumsang ni somni le panga somni peruk hian
central atanga fund kan mu angin custom hiring center somli panga din tura ruwa man ani ina lunglei district a CHC pek ani MT ni a kumsang ni somni panga somni parukhian lung melongai dam te u achana chu kumsang ni somni panga somni parukhian lunglei district a custom hiring center pakhat din ani ti kha chan ani azona zani le somnga na azona nei tu hi pukel dong le na ni a azona department of social welfare women and child development department ani a chang tu ri pilarin pui social welfare minister ani ang azona zani somnga na kumsang ni somni panga somni paruk january chungin hom sang sang le upate en kol na big home te en kol nan chumeng zat nge sen ani tini a achana chu pakhat na chuan Rehabilitation home for persons with mental illness dan chengno isomruk pakhat singthum sangli pani na state senior citizens home tan chengno isomruk singret la sanga pathumna state social welfare and rehabilitation center tan chengno isomret pariat le singkhat sanga tanni zona zani somnga le pakhat na azona nei tu hi pukelal dong liana thoni a zona department of social welfare women and child development department ne sang tu tori pilarin pui social welfare minister ni ang azona zani somnga pakhat na ena kumsang ni somni panga january atanga sang ni somni paruk chung hian hulliap ruilongai te camping a mi engzat nge lutini a achan na chu first atanga 7 beds thlenga to thling in camper sang khaja somni le pariat an om ti khani bina hengmi atan hian cheng engzat nge sen sa on tini a achana chu cheng no izani somthum pathum singre sang khat zanga somkua ani sina an chu anuin en kol chunjom zel an niam tini a achana chu kem chuk te hi ngai ben zui zel an ni kem an chu atonga thathum chung hi psychologist ten an follow up a thathum chung hian voi khatal an chen na ina tlo chukin chumi bak chu telephone mangin an be pop thina kem person an mamo angin thathum chung counseling service kalpui chunjom ani kem chuak zinga rehabilitation center a om chunjom du anom po in anom na tur mun tur ngai ven pui an ni a anom man tum sak thin an ni bok kem chuak ten eizana bultran minongai damula kem chuak ten eizana bul an tran theinan skill training board sai sak an ni a training chuak te hi LSD department in certificate and perfecta skill training chuak batch masaber te hi chief minister handholding special package din deal pui an ni bok heng job role trade a hian skill training board sai sakan ni assistant electrician pakhat na pahni na aluminum fabrication le pathum na basic course on food processing te ani etila hian kan tlajep lo anga kem hi bet sari nei to ni ta chun camper si sang khat za somni le pare dan lu to chung ho en kol na tan chun Mizoram state sarkar he noi jani somthum pare sing de sang khat zanga somkua a seng to a om thadu lo te tan ka tonga moi lo em ka shelo an na mai theina lo ti lo sham ula ra bi tle to te tan kin jok nge ka tong kam minu hriam don ni ra bi tle to te tan sarkar ena ruam man na asiam hi a thak khop maya aro pui hle a hetilai hi mangtong kai tu ni sham hi tumta ila chumi ani pialama chuanin ala dai sol velo ten a sualna dai zet nuwa tal chule a harzian soi thin chuwang chuanin kan thalai te ruilo boila tang velo te khovel sualna la dai velo te la boy velo te hi chu in ham boilo sham turin kan hanin ngen ve tharok anga mizomi pate phe chu kan tam lova chumini wang chuanin kong dik hi zo ila thil tha hi ti la to ba lu khong ane nge thin dikhan kan clip ange zani somnga le pani na kan kalanga azona nei tu hi puroba romoi roi te ani a azona department chu land resources soil and water conservation department ani achang tu hi pulal than sanga land resources soil and water conservation department ani ang zani somnga pani na zo na chu ku waching tu te chan puina tur kumsa ni somni pro somni pasari budget a sarkarin sumeng zat nge ada tini a chana chu land resources soil and water conservation department chun kumthar budget sang ni somni paruk somni pasaria ku waching tu te tran puina tur sum ada alo ti kha chan ani zani somnga le pathumna kan kalanga zo na nei tu hi dr k bei chuani a zona department chu planning and program implementation department
อันนี้ช่างตัวที่กัน Chief Minister ปุลลดูออกมาช่างตัว Minister นี่อาจจะน่าจะนิสมว่าปฐุมน่ะนะสุรการกุมคัลเมกะ Article 275 bracket 1 atangin project approval emo sanction to aumem tini achan na chu o ome sarkar kumkal me ka article 275 bracket 1 atangin Ministry of Tribal Affairs project pani approve to ani azo na bi na omta se engtenge tini achan na chu chung project chu heng te hi ani pakhat na enhancement of Ropui Tribal Freedom Fighter Museum approved project cost hi viable chesarit no isumnga le pakua pahni na setting up of new drug treatment center approved project cost hi viable chesumthum pahni le no isumni le panga ani zo na jani somnga le palina kan kalanga azo na nei tu hi pulal chuan thanga ania azo na department hi power and electricity department ania sang tu tur hi kan power minister pu Handholding lian ani azo na jani somnga le palina na Darzo Lui Hydel project siam tumna kha malak chunjom zel ani MT ni chana chu malak chunjom zel ani bina malak chunjom ani chuan engtika nge bultran thei be se ani tini chana chu geological investigation CWC lamin an boi pui meka ana tran hun hi soi thei alani lo sina khoi hmuna nge khwa tum ani tini chana chu North Lungleng Aizawl district khobula tlong Hydel project Lungleng bula khwa tum detail project report DPR megawatt jasom ni hi Central Water Commission CWC in aboi pui meka DPR siamzo ma in tui khona tur hmuna leilung omdan rock fault zirchian angai hemi na hi CWC noya tho mek ani investigation azo felvek nu DPR hi PNE department aron thelu tanga chumi nuwa atho dan tur chungchang hi ngai tua ani ti ani zona jani somnga le pangan na azona nei tu hi puram than moi ani azona department chu power and electricity department ani achang tu tur pu Handholding le na power minister ani azona jani somnga pangana na Darzo Lui pump storage project power megawatt sang ni zali pechok thei tur hi engchen nge malak ani to tini achana chu Darzo Lui pump storage projects megawatt sang ni zali pechok thei tur hi company pakhat SJVN Simla Himachal Pradesh malak tur in sarkar in remti na pe Mizoram sarkar na tho ho na thung memorandum of agreement jek fel tura malak mek ani zani somnga pangana bina engtika nge na tran the ani achan na chu thoho na thuthung zia fel nuwa hre theyang zona si na engtik huna zo tura ro man nge ani tini achan na chu thoho na thuthung zia fel nuwa hre theyang ti ani din na funding source le project cost min shil theyem tini achan na chu DPR siamala nilova project cost hre the ani ri lo funding hi chu SJVN company te boy pui turani ti kha channa ni zona jani somnga le parukna azona nei tu hi pulorin sang ral te ani azona department chu power and electricity department ani chang tu tur hi kan power and electricity department chang tu minister pu Handholding liana ani azona jani somnga le parukna na honorable chief minister pu du oman Tenzola solar park solar power plant ahonta kha engtik kuma malak bultran nge ani tini achana chu det ni somni le pasare thakhat sang ni somni le pathum khan detail project report DPR thelu ani bina asiamna sumkha khoi changa munge tini achana chu Rural Infrastructure Development Fund RIDF 28 of Nabat loan with state matching share ani RIDF loan hi noi sang sari za le pasari le singkwa sang riat mu ani state matching share hian noi jathum som sari le pali le sing khat ani avai sen so hi noi sang sari zali som riat le pani le sang riat ani sina engtik kuma sangson nge ni ti ni achana chu administrative approval hi
date ni somni pakat thlathum sang ni somni pathuma mu ani a expenditure sangson voi khatna hi date ni kwa tharuk sang ni somni le pathum voi ni na December ni somni panga sang ni somni le pali voi thum na June ni som pasari sang ni somni panga te mu ani di na sumsui solar power plant siam me khi engtik kuma nge asiam na poisa he sangson ani tini a sana chu sumsui solar power plant atan hian expenditure sangson hi det ni somni panga thlasom pakhat sang ni somni pali a mu ani ti kha achan na ani zani somnga le pasari na hakan kalanga azona nei tu hi pulal chuan thanga ani a azona department chu power and electricity department ani a chang tu tur hi power and electricity department minister pur f roding liana ani ang zona zani somnga le pasari na ena eng chitman rebate hi sarkar kalta khan don alo ni veto thinem tini a achana chu eng chitman rebate hi sarkar kalta khan awm zau zawa bill pek lai awanga kan choi surcharge atam thin awang in siamrem adjust ani thina rebate hi ashana don hansoilan tur om chia thin lo ani bina don ve thin ani chuan engtik kuma tenge don alo ni tinia chana chu achunga soyang khian rebate hi surcharge nen siamrem adjust thin ani awang in a ran don ani lo tiani sina poisa fine cheng zal nge don ani min them tini a achana chu rebate hi poisa fine don om lo ti kha sina chana ni dina tun sarkar kumni chung hian rebate cheng engzat nge don ani tini a achana chu power kan leina bill atangin rebate kan don te hi adjust ni in state dang atanga power kan leina atang te hian kan rebate mu te hi siamrem zel ani tun sarkar kumni chung hian rebate atana kan power leina man adjust to za chu anhoi mi ang hi ani financial year kumsang ni somni le pathum somni le pali a cheng noi ruk si cheng noi ruk sang kwa zali somthum le pathum le poisom ko pali financial year sang ni somni le pali somni panga a cheng noi zani somni pathum sing kwa sang sari za somli pathum financial year sang ni somni panga somni paruka cheng noi zali somsari paruk sangli somriat le pali le poisa somnga le pakhat hi January sang ni somni paruk theng ni afaya rebate mu to hi cheng noi zasari si cheng noi zasari le paruk sing khat zaruk somruk le pani le poisa somthum le pakhatani a avai bel se jong vai bel se sari noi ruk sing khat zaruk somruk le pani ani zo na zani somnga le parit na kan kalanga zo na nei tu hi doctor ke be chuani a zo na department chu horticulture department ani a chang tu tur hi horticulture minister pu sil soivung ani ang zo na zani somnga le parit na zo na zani somnga le parit na na Mizoram mau vairam lama thon lu atang hian forest department in chi ala em tini a achana chu Mizoram mau vairam lama thon lu atang hian chi alak ani lova amai ro chu fine penalty choi tir thin ani tini bina lata se sarkar kumkal me ka chi tax cheng engzat nge lak lu ani to tini a zo na chana chu sarkar kumkal me ka chi alak ani lo fine penalty choi tir tangin sarkar kumkal me ka cheng noi li hi ai inda la na hi point in da a cheng noi li le sang khat le pasari ti ni om takani akan soi su lo tura ngai taila a number je dan hi kan tim por chu ngai khop mai sina mau mahal darte che dan hi sarkar en pm ti ni a chan chu mau mahal darte ti top ani to awang in an che dan en pui tur om lo ti kha chana ni zona zani somnga le pakuana kan kalanga zona ni tu hi pukel dong lian ani a azona department chu power and electricity department ani a chang tu tur chu kan power minister pu eroding lian ani ang zona zani somnga le pakuana ena January sang ni somni panga atanga January sang ni somni pro chungin rampon atanga power leina cheng zak ni kan sen ti ni a January sang ni somni panga somni pro chunga
Mizoram in rampon atanga power lena na kan senza chu cheng nuai matam ve avai bel se zaruk somriat le panga no isom kwale pathum sing khat sang khat jasari somli le pali ani tichuan bina hemi kumchung hian Mizoram power engzat nge megawatt engzat nge kan thar chhot ini a hemi kumchung hian Mizoram power kan thar chhot za chu hydro generation le solar generation bel khomin mega unit megawatt ina so mega hi typing mistake ani ang megawatt somli le pakhat ani titurani ang sina hemi kumchung hian mi pui hnen atang electric bill cheng engzat nge kan hmu ti ni a January sang ni somni panga tang December sang ni somni prok chungin mi pui hnen atangin Bible se jani somni le panga noi somthum pathum sing khat zakwa somthum le pali hmu to ani di na hemi kumchung hian leiba cheng engzat nge kan nei ti ni a hemi kumchung hian power leina takin leiba kan nei roti kha achan na ani zona jani somrukna kan kalanga azona ni tu himi panin oma lieutenant colonel Clement Lalming thangale putil limpui tan ni a an zona hi Horticulture Department ani a chang tu tur hi Horticulture Department chang tu minister pusilal soivung ani ang an zona jani somrukna na kumsang ni somni le pali somni panga chung hian nalak no kha awmem tini a omlo ti ani a chana chu kumsang ni somni pali somni panga chung hian Horticulture Department hoya nalak no kha omlo ti ani bina om chuan eng post tenge tini a chana chu omlo sarkar na nget lawa thok da nge an omem tini a chana chu ome tini anom chuan enga tenge tini a chana chu sarkar na nget lo fourth grade athok mi som pakhat da nge an ni ti kha voin February ka tisi voin March som pakhat sang som ni le paruka zona le channa assembly house chhuak man talo kan thir hote te churo ni le ta a ti chuan tuna kan video kan enzo hian kati dong ni house chhuak man ta po garon do da non le don house chhuak man ta lo en to tan kha chuanin in lo en le kharlo pon khat lai kha nang ma ni du than ni ta sela athang tuna tan chuan hun man no bek phot ule sir question number zat ni le somli pakhatna hi member som tak tak te puvi mal som chuanga lieutenant colonel Clement Lalming thangale putilal limpu te i zona in chomania tu berin nge zo tangle ale member som tak putilal limpu ya zo turin lo somang post speaker kalome Horticulture Department changtu minister zom tak chanatana zo na chu ena sap thei tam tak thar chuak tura be pui thak tumna aom ni in kalosia sarkar malak na enge ni bina anthuriam tamjok thar chuak thei tura malak na aomem ti ani e kalome le chak turin Horticulture Department changtu minister pusila soibong le somang Speaker putilal limpuya kan member zom tak zawhna na channa chu Horticulture Department chuan sap thei chin pun lama na satakin mala a kumsang ni somni panga chung khan Mission for Integrated Development of Horticulture Scheme noya Special Intervention le Area Expansion Scheme malak ni in hectare zanga samnga azawa Aizol District Khozol District Champhai District le Serchi District te sap thei hi chin thar ani bina hian an thoriam tamjok thar chuak thei tura malak na omem tiani a ome an thoriam tamjok thar chuak thei turin malak me kani tiani e zo bel zo turin na zo na ni tu member zo tak putilal limpu lo somang post speaker kan zo bel na chu Center of Excellence for Floriculture at Theriat le Vegetables at Serchi Phi engtiga nge ti puitlin tum ani ti le Sustainable Mizo Ginger Cultivation hi
kalpui tum ani em ti ani e le zobel zo to remember zo to puvial zai thanza me lo somang Speaker kalome Horticulture Department sangtu kan minister zom tak sanata na ka zo na te chu pakhat na special intervention scheme waya sarkarin malakna anem panina sap thei ching tura thante nena tranpuina engtenge pathumna so thing ayeng le marcha process turin sarkarin eng malak nge ne iten ye le chang turin chang tu minister pusila soibu lo somang Speaker zona nei tu puma lima zo nakha amsa bera khan sustainable ginger cultivation hi kalpui ani don emti kha ani tin COE triak le ser chip chung chang kha azo na ani ka thayang to kin karoin buat saya hei document ka nei ang te karoin keng nuala tiang hian kan chang do nanga COE triak le ser chip chung changa hian sarkarin malak na thui tak akal pui to Joint Secretary Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Government of India kai huaina in nisomni pathum April sangni somni pali meeting thuro nangin Center of Excellence pani COE for Floriculture triak le COE for Vegetables ser chip te Mizoram tan proposed ania hemi meeting thurel nisomni August sangni somni palia video conference mga bo zui ni in concept note po ministry thon ngal ania COE for Floriculture hi Indo-Dutch cooperation waya propose ni in COE for Vegetables si Indo-Israel cooperation waya propose ani hey hi ministry government nuaya he project hi kalpui ania heng mi pani ser chip le triak te hi minron thansak ania tin Indo-Dutch COE for Floriculture hi Horticulture Center triak Aizol district propose ni in amun hi ministry lam ho tu ten voi ni lo thlo to in anni kai hoina noya hian thileng kim kalpui ania tun din huna hian detail project report siam zo to ni in DPR hi chief secretary government of Mizoram kai hoina noya state level sanctioning committee ma nisom thum January sangni somni parukhan pharni in SLC pompui na hi mungal ania DPR hi government of India approval la turin ministry thelu tura boipui mek ania kan pe tre pa hemi concession zo hi chuan kan thelu thak mai te po kan in be sei ani tin Indo-Israel COE for Vegetables mun tur hi ser chi pa propose ni in amun tur hi matsap ho tu te po in lo tlo ten tu na hian DPR boipui mek ania COE for triak hi sang poisa tam tham tak ministry hian hetatan hian midron pek antuma 35 crore vel hi chu mu heta hian kan in be sei ani tin pu speaker sustainable mizo ginger cultivation chungchang khan kumina tang hian horticulture department chuan mizo so thing ram lei lung ti chelo thei ang berle amun ngaya hun rei
hun reizok chin thei dan sustainable mizo ginger cultivation zir chian na demonstration district ina kalpui kantuma tlangram oi tlana chuan chung sang lama chang kham technology man anyanga chuan nuai oi dam china terrace cultivation le phaizola leiri pon ridges and furrow a chin te thlai dang ne na chin chok crop rotation te thlai chin pol mixed cropping te zir chian ani don ani tuna hian district tina he malak na hi kalpui ani a kan dei chho zong zong te ne na hian in el na te po buat sai ania ati thaber than anianga chumia district a chuan lomman te po omje nei thama pe tumania chutiang chuan tuna hian malak na kan kalpui mek ani tin puvial zai thanza ma zo na special intervention chung changa khan hay kan grep hemi champhai le na lana kan grep chin hi akum te alo rei to a alo upave to a ti nula tharle a toi tharle hi alo ngai to a chumia tan chuan special intervention scheme noya hian rejuvenation hi kalpui ania tuna hian thui tak kalpui ani to a hemi na lang na kan grep te mai pia lama po hian thai dang heng thil te po hi zir chian na le heta ange ni han ti no pan tharle na tur hian tuna hian malak na kan kalpui chome ka MIDH scheme nuaya champhai district a grep ching tu chung ko zathum somruk te ne na hian he intervention scheme nuaya hian rejuvenation hi kalpui ani tin sap thei ching tu te a processing lam kha pujama ronzo na kha han chang le taila processing so thing ai eng le mizo marcha te sarkarin thaithlan big ka anei te ania heng hi horticulture department thai te ania ti chuan horticulture department chon hemilama hian nasatakin tran ala a tin so thing ai eng le marcha ti ro na khol a process na tur hi mizo pa chhuak slicing machine tap chak le rapchung technology manga pulal piang lian a proprietor silo machineries le pu HV lalzui moya proprietor lalzui research foundation salem veng aizol te siam hi en chin ania ke point an mun ma ka vatlo a voi khat mai tlo ka du tok lova trum thum lai ka vatlo to nge a heng hi phailama an siam ai hian a thazo ni in mithiam ten an ngaya chutiang chuan hemi mang hian so thing process na tur hi kan boi pui mek ania ta hian kan lei sak to nge a hemi a slicing na tur hi somruk kan lei to a chu kan so thing ching tu en tirnan khok khata khozola chon so thing ching tu te khan lo that nem deuh chuan khang huna te ti khang kan da anga tin hemi ba ka hian a pho ro na ti mayang a hem ro na rap chung technology kha tuna hian leiturin kan in bo sele me kani tiang anga kan mi zo thalai tenge ina an siam chua kan han mang thei tur hi sarkar point kan loma hei hi thei patop chua an tha ti chak tur te heng an man ro siam chua pho chuak tur te po hian mo phur na nein kan in hria a heng man ruwa te hian ne na tang hian kan leidon ani tin
farmer te tranpuina so thing am nia mo khang tranpuina chungchang puja maron zona kan farmer ten huan an enkol na konga chakzo ka man lak theinan horticulture mechanization scheme noya subsidy in mini power tiller knapsack sprayer brush cutter te subsidy in pek chu ani ba ka thlai enkol tura zirin thlai bakche te tui pipe te thlai damdoi te leithra te thlai zamna hrui te kut kor te le manwa dang te kan pe ni nikuma khan champhai district a sap thei pilot project atana chung koeng mazat kan thlan te ne na hmuna chop chilin manwa chi rang te hi kan han pe a hei hian kon thok tu te ati thathovin an na thona konga po atran pui hle ni in kan hria ani khang te kha push speaker ka chan thei chin te ani push speaker khonga in point of order ni china khan zona khan Center of Excellence for Horticulture at Theiria ti khan ka soidawin ka hria kan tong sual do hleka kha an soifia lok ka duwa hei kabula MLA pupa puya biala hian Theiria ta hian engomolai khan ni kum engomolai khan leyamina kongchung lampang he amin hek veka chu asiam dan tur hi mania khan PWD tenen pokan han ena ani hian kan hena hian asoi jing lutuka thiak ti kha Center of Excellence for Horticulture at Theiria karon ti khang ka hria ka in hriat sual lo chuan khalai te kha kan in soi fe ni chu kabula MLA pupa puya wang ni chu ne kan minister comment duem aron soi kha adika nia thiak ti kha kan thin lung kha na lo paisa a khan pa takin correction karon siam lovin a chan na khan pe nga la ni adike ale alo mo me kuna start questions ni le somli le pani na kan kal do nga member zom tak pu la rin sang ral te kha attendance lo ti ve ta che le zona zo turin member zom tak pu si gun le chuga lo so mang Speaker, Sport and Youth Services Department, Minister Sanatan, start question numbers ni somli pani na kazona suhi hinia Mizoram volleyball indoor national standard size siam tumna aumem aum chuan khoi huna nge lo chuan enge chan dinia hehi volleyball court ti tur nge ninga volleyball indoor ti hian a lamfia tura ka ngai kha kha zona ani ole chang turin Sports and Youth Services Department jang to minister pulang hilo mari lo so mang to speaker ome Falkland Mizoram Volleyball Association rama tiani achan na chukalo me le zo turin zo na itu pusing ngol len chunga lo so mang Speaker lo mo me chuan engtiga nge bultan thei ani ang ti pakhat na nia apanina chuan Mizoram Volleyball Association through to tenen imbero ne mo soi ho na aom reng em heta hian ti ka zo na ni le zo turin member zom tak pu vi mal som chuang lo so mang pu speaker kalome kan minister dom tak le zom tak kulal king lo mar he min du saka ai ka bial chung thil tlanga volleyball court department kal tlai min chei that saka chun zing tlai mai ni lo zan thlenga khel thei turin lai thatak min pe thil tlang khwai oin lom thu kan han soi ma sani ta se tin Mizoram hun ranga volleyball court he tiang ang sung tam tak sen ngai lo chei that ngai ang maza ro ma han chei that thei ni se adum hle in ka ring ani pu speaker ka zona chu department kal tlang yan
tuna Mizoram mun sang volleyball court chei that ngai hi chei that zel tumna omem ti ni e kalome le zo turin member zom tak pu engineer Laziliana do somang speaker kalome zoram pum huwa patan kan district chunga thil then khat kan zo tange pakhat na district sports complex mamit bongwa asak me khi physical le financial achievement voin nia din mun mental them panina mamita residential sports school sakme khi a physical le financial achievement mental them tin chumia zona chonga chuan hei hi zo trep to ani a residential sports school hi Mizoram chuan ama berpol tur te po ani ma na tin achangklung angrenga hei hi azo huna Mizoram sarkar hian atek up don nge pon lama tangin hemi hanchalai tur hi zontum nate kan neyem tikaka jobel nani le chang turin sports and youth services chang tu minister pulau hi lo mari lo somang speaker kalome members om tak pu nguna zona achana chu entika bultran tur nge tiania hei hi February ni soma saski chungchang prioritization committee khanin meeting khanin ngai tua hitatan hian saski part 9 nuaya vaibel cheriat da ania Mizoram State Sports Council na tho tur tiania e thatak e siam kan tumani emi mun chungchang ai hian e Mizoram Volleyball Association try to te hianin ina po minon dor to engeni volleyball indoor stadium satur hian e volleyball alar thule munphan nei lo thu tin office apo kan indoor to tin kan chief minister an lo dor to boka ani hian commitment alo pe a chumi bozina kal zela chuan who speaker Mizoram Volleyball Association huna hian e an pual big tour tila sarkarin asadona chu e saski part 9 noya da to ani entikange bultran theng ti chu sarkarin atulanga ati tur poimo te sarkar dan zoma ti zo huna chananiang adot le chuan ne han soitaila volleyball chungchang ai hianin hmanlo ka e sarkar masasa e mamita khuan indoor stadium thade umai kan honga chu volleyball indoor stadium atana manthei e athaber hia lang chu tun din huna chuan chu kan neya tin tun karma sani laini khan khelo india fan tangin e khilaya durtlang no ta khianin indo multi purpose indoor stadium lian thatak mai e adung po meter som lia wang po meter som ni chu kan sazo boka kan hong to boka kan minister pu wanal hanan min hon saka abial to mla ni ngal boka chu po chu man the ania tin pu speaker volleyball thim hi a standard size anti hianin meter som parian meter kwa ani mai chu wangin heng hol liana te hi chuanin a khel thei deuh thup dona e mizotena kan sports ngai na tak ni si hi amun ma nei lawina nom rei dewan khongai thak leya chu ke ni poina kan han ngai poimo chanani MLA zom takpu vimal som pluanga zona thiltang khuwa volleyball court khat nie kan sumne angin kan han chei thwa khatiang ang deu tele e tangkai man turin volleyball court som le panga noi som ni zel chei that tur hi thlan fel to ania bultran thoi tumania tuna hei kalpui me kani chu volleyball bi ka chuanin ka chan thei ni mai ta se volleyball hi nimina ka soyang khan empowering Mizoram sports tia ka chon kan tello nain kan popular sport zinga mi ania u speaker ti chuan tuna hianin popular sport pani volleyball e football bi ka hi empowering Mizoram sports afan lo lu le tura hian kan tel dona ti chuan amai ro chu chau dil thei don lo coaching program kha volleyball dil chuan kan priority sports pariat zinga mi pakhatan dil bel nge ngai don entirnan puvimal som thuang ate khanin abiala e thiltang a khanin volleyball coach adil lo dil don ta se le training equipment te EMS khanin an jersey an kor hak tur te thlengena thlonin kam perfect dona
football ni chuan football te an volleyball te po kan pezel dona training na tan khanin vadil ta se volleyball coach a dil chuan ange in pariat jinga mi taekwondo mo weightlifting mo wrestling mo an dil te langai don kha potential kan nei na sports ka promote kan tumawangin football e volleyball hi saptongin abe ta na man kan tum telani ti chuan ain chom ton dona kan tui zong le mi puina kan lom dur ringot kan kalpui hianin kan medal talia kan din hunan hi ma wangin ti chuan sports dang te bana sports lar sa hina kai don ani chu u speaker dot le chuanin district sports kami a center kha district sports complex bungrua eng chen nge bong wami hi kan sak to ti te physical and financial achievement kha azikin ka nei mai lo nimin ka budget khai khom na kha chuan ka neya pu speaker zia ka pek min phal sak mai se thome mamit residential sports school po chu tiang tho chuan a zo huna asak a man chunzom dan tur lai tak hi kan boina ani hloma tum ni lai chu vairama investor potential investor tenen kan han thu khom to residential sports school enge mozat sakania chu engtinge kan kalpui zelang ti kha a boi thak ang reng khop maya achan chu Mizoram State Sports Council fund chona dai chi lo wangin kan outsource don nge amang trangkai thei tur department dang kuta kan hlan don nge ti te meeting kan neya azia ka nei lo wangin soisol ka hlau da entirnan a trend chu sports department ate akadipal school education department ate kan hlan le dona pu speaker ni mina kan soi tak ang khan long tlai lama mi te chu lai autonomous district council kuta kan hlan dona ti chuan kan outsource zel mai lo chuan in keinia mang tur chuan in chokidar pakhat lak po kan har sat sia a infrastructure hi omcheu ma se aman zui dan tur post construction management lai hi poi motel khop maya ron zong khan sarkarin a chei Put speaker point of order khalai na chen min san na kha kan din lai lo lon ti boilam ni lovin kan zo chen du chu chief minister hian ne na tang hian na shita tangin 15 crore sanction saknin PWD a peknin architect tenen te po joint te po siama mun to po en ho to na te kha mo tu na khan saski pipeline na tangin ron ti dei maya ka thep dan nen khalai kha lo ve rengem na shita tang 15 crore ti a kha pu speaker adin lai lo lo min han thil fiat sia please pu speaker tu na mi hi chu saski pipeline na tangin crore riat da nia chumi chuan MVM hun ma hi saktu mani ama kan rom han na chu ma mai ro chu akal tlang thui talawani mai theya nesit simrim hi pu speaker rinain aharsa nesit otria kan project kan thelu to sa indoor stadium sangna tura kan ti hawa po nimin khanin in principle approval kan dong chau maya kum khat do na thanga koirian ne ya akala chu wang chuan tin han soida ka chun chung zinga chun pu speaker Mizoram State Sports Council Hall tuikwal indoor stadium kan tia kha volleyball khelna thin bok kha atela chu po chu kan chei that tur zinga hian atela volleyball tan chuanin ZPM an sarkar har hle mayan ti don ani kalome Let's start question numbers and assembly le pathumna kan kalanga zo to remember zom tak pu es ginzalala no somang pu speaker kalome pu speaker hey zona in classroom deu zona ti dek ka ti don nge ni zona in ngai tlom tak ka zot don ani Honorable Minister Planning Changtuin min chana ta na ka zona chu khozol churabung kong poimo tak hi siama chul to em awangin proposal te ron siam le ta se atu langa bo zui thei ani angem ti ani ya cross za chuang ten kan siam thina tu na zon cross som ni ligin kan on siam to a hi min ti hlo tlin sak thei angem ti ani pu speaker kalome ole chang turin planning and program implementation department chang tu kan chief minister pulal do melo somang pu speaker achan na chu o bo zui the ni ti ni le zo ben la zo turin zo na ni tu pu es ginzala lo somang pu speaker kalome pu speaker ka zo bel na hi apoi mo khop maya hey ai zo kho pui chunga traffic problem an sa em maya kan ria a big takin kan soi seng lovanga bong kon traffic problem so
a serious to a hemi chung changa kan ho tu te department lama kan ho tu te le kan minister te nen thei top kan lo chhuat to a tuna hian concept pani kan on siam ani pakhat na chuan somi bong kon sai rang rot kong kwal tak pu chuangwa building thlen ma atangin he da brigade a thlok kai tur leilon do ni se ti hi ni a pani na chuan khalai location atang vek hanin he da sinot rama ron thlok kai sela chuta chuan in loop siam in spiral loop siam taila khata khanin tuna existing road e bong kon biakin kota tele he da greenwood lama te ti khanin plan kol de sung thayang a kan ti a chutiang chuanin concept pan hi thadeu de kan ron siama sinot rama te deal na te kan siam to a enge ni sunut lam ho tu ten min chan na lom che lovin ka khe a hei hi thil har tak le ambitious de lek ngai chi te poni mai thaya amaro chu a feasible a sumle pai de kan nei theini chuan bo zui thei dan omang em ti hi pu speaker ka zawhna ani e ka lome le zo to remember som tak pu ke sha mai lo so mang speaker ka lome ka zawhna chu hey state atanga central lama project kan zu deal a copy hi MLA te hian kan nei vet hiang em entirnan PMZVK ti te PM Darzo ti te in article 275 atanga central lama project kan zu submit kan zu deal na a copy hi ka deal chena a ho tu te thuan ti veka ho tu berng ho tu niang ka tia ma se kan siam kha lo nia anin he vakala khatiang copy va deal la kha a chi box si lo nen he a copy ni vet hiam tin order chuama decision siam ma ka chu confidential nia rathiam an thon ton nu copy ka kan ni vet hiang em ti kha ka zona nia le zo turin members of Dr. Lorraine Lalpek lian la so mang Speaker Kalome Honorable Planning Department Changtu Minister Min Chanatan Kazobel Nachu Kaladan Multimodal Transport Project hi Nakuma Hon Anidona Sarkaranga Inbuat Sainale Malagna Aomem Malatu Tur Committee Din Aniem Hekong Pui hi Zoram Tan Trangkai Taka Han Ani Thainan Ruam Han Nasiam Aniem Atober na tuna hian dan le dan lovin man mek ni in alanga mu malzo ka man dan tur ruam man nasiam aniem kalome le chang turin planning and program implementation department chang tu minister pulal do melo somang speaker sorry khozor rabung kongkha kan soibel lokanga improvement and strengthening of KST road up to National Highway 102B, the Ania Chuchu estimate and run siam he crore some sarin and run siama crore some sari kong pakatatan han pe kha sum lam din mun enin kanzuam lova chuwanga kalpui lok thailo kan nia kilai kong ki abial tu hian ngai poimo em ni chuan a tlem devin ron siam tu kan in tia hei ron siam ron thelu le to a 20 borvel alani cheu mai kha po en poni sengin hei priority kan lo pe anga a revise estimate te po chu kan lo enanga arang lama na tho chho po kan han tumanga pu speaker chumi pa chuan kan soidu chu hei tun mai hianin draft sanction copy kandong saski pat ten nuai hian nuai singkhat sangli le zathum ania pat ten b hian nuai singkhat sangkhat zatni ania chuan pat ten abok hian APCT to rinwai sangli ani boka tin efficiency in financial management part 9 sum and call
kan ti thata wanga lom man kan don hi nuai sing thum sanga hi a draft alania voina hianin a draft lo file an put up me ka hi chu draft alania tlailama chuanin affair copy kan don thei to kan ringa heng sumte kan han don bel zel hi chuanin kan project then khat tu na self kan han da mek te po hi kan ti chho thei dana la om mai tura kan ngai ani tin solai bong kon traffic jam so kar ma sa khan an lo boy pui ve le to maya eng mo ruang man na po an lo siam chu chu kan han en zuya flyover han siam tum na te omak kan han chinga kan PWD lam mithiam tenen te po ma sengin a har salu tukani chu wang chuanin ruang man na lo om to sa kha a taka han chan tir hlei theinin kan threlova a solai a kon lai a so lo ziom de ma sela a chua le na tur khan har san na siam zel tho maya om zia khan ei wakin kan threlova chu wang tu na an member zom tak pulalte ron su yang khan pu chu ngowa in thlen ma atangin leilon kan do pheyanga sota brigade field lampanga lutin chuan kong omsa ron zo pheyanga greenwood bull akhian kong pui lutlang kong pui ki aron po le tur ania amaro chu po chu khilai greenwood hospital bula ain po na lai junction na khian traffic jam kan han son chodon ani ringot deu maya abong kon lai chu azia omang ma se khilai khian har san lian tak a thleng le dona han ti vak ngai na khi omang bok si lova en po ni sengin ruam man nei kal puyang kan tia chu chu kalmek a oma pakhat le chu uchongo in bul atang bok khan a spiralin ron ti chhota ila tuna sinot ram akwalai tak khi sinot Hydel ta ilangin ta khian ron chuak ta silangin ti kha plan dang om ania chu chu atha em me atha chu ma se how ta khle dona tin sinot nen hian mumal takin thumum kan la nei thei ri lo boka tin akhami noi akhan in te om hlom boka atak takin ati thengem ti te po zir chian deu angaya chung chu tuna hianin an PWD lampang atrangte union PA atrangte planning atrangten kan vai boi pui ani ber mai ati dan tur kan ngai to mek ani ten puramo zo na kha anni bi kisu kan pe phal le zuala upo chuanen hianin abik takin PMJV ke ti le dasgua ti lampanga phei hi chuanin in ma mo phot chuanin an ma mo phot chuan min ron deal selak ni chin loka po khanin a changtu minister rijuanen khai kanin teksa kanin bereng reng ani nen hian kan BJP MLA te hi elai hian an tangkai thei em ti country a chuwang chuan min lo zuk nor chua pui thei don ani phei chuanin andu lai big project te kha kan lo penga avai kha chuanin omje kha nei vak lova chung chu kan pe mayang ahar samia lo ti kha kan soidu ani speaker khongain kan house leader tu soi kha miron deal selatia chief minister room han kalak tiang copy of deal chu under secretary te authorized ni sala local chuan tin min pangai ngam chin lo ni soi ho ve kha thalom anor dan tu te po kan soi tlang ang chu du lai big te kha a oma kha in tla rung lovin dil lo kha chu in pe ngot thei big lova chu kha chu kan MLA te chu local te chuan in kan meeting lak lo lai te ni lo chuan in lo lut thei renga priority kan pe chuwa har san na om lo tu ringa yang ten members am tak Dr. Reina zo na kha hey a schedule pa ngai ai hian at lai to a KMMTTP rot hi tu na hian nakuma zo tur hian an han reschedule le chuni a khilai ram khi Burma sarkar in a op
to lawa tu na chuan Arakan Army thun huaya omvek ani to a Arakan Army te po hian full cooperation min pe a an mani tak hian an hak tela ti chuan ke ni point atulang angin ni te po kanin be thina tiang chuan harsan na ang te kan ching fel tlang zela kimi alo chuak hian na setakin min ngong don ani impact lian tak ani don awangin alo chuak ma atanga kan lo in buat sai kan lo in rin lok theina turin impact study team kan dina a chairman kan member zom tak putilal himpuya hi kan da a ti chuan bun sang hetiang project lian in a ngong te po an han zira manilo khan nagalana te po an vakala chuan interim report chuan on thelu to a final report an la ron thelu lowan pe trep to in ka ria chuan chuan in sarkarin kan bo zui don ani engtia lo in roman turnge ti ta kha tin tuna akong so an mang mol mola so yang khan regulate ani lo ani zo cha chua sonin an mani thu in pol te an lo din ve a ti chuan sum don na so akal na sa to maya ma se organize ani lova sarkar riat pui ani lova riat pui turin alan custom station te kan la nei boxi lo building po kan la nei boxi lo ati ngai na ta om lova chu wang chuan an organize in tuna son an kal nok maya ama ro chu long tlai a solami ron lu tam lu tuk so kan vei a kan NGO te nen po kan soitlanga he kan home minister hi chapchar ko ta hian ava peidona ta chuan central way te nen po anin kom le anga tin kan SP te kan DC te po instruction kan pe a somi so dan deu ani lo chuan social problem asiam theidona tin Assam Rifle te BSF te po kan brief ringa lo strict ro kan inti a tiang chuanin tuna hi chuanin hemi impact study report aron thlen phot nuwa hianin organize akal dan tur su sarkarin ala relanga tuna ri hi chuanin ti vak ngaina aum hri manglo a so ti akal kal mai so ngaya tin aizola tang hian bung ruwa hi an thon chuak ne em to ni tuna po hianin sumdong ho hian motorin khilam panga thon chua tur ki anon trip na sa em mai boka chu po chu kan en de ringot ani tingai na vak ala om hri lowa tin khatiang ti tur khanin abarma sarkar athu nei tu lani ve sia kha dor thei din munan ding boxi lova chu wang chuanin a building tele khang office te kan han nei fel huna khan chin fel dan ero chu ala om mai tura kan ngai Let's start question number zahni somli le palina kan kalanga zo turin member zone tok Lieutenant Colonel Clement Dalming thangalo somang u Speaker kalome Sport and Youth Services Department changtu kan minister zom tak kulan hinglo marina min chan turata na ka zona chu champai zo tlang playground hi azim dewa han tiring thi playground puitling asai sinna phalowa chuan grass pha thata ti len na puitling asiam the dan te omem be ka zona ni e speaker Chang Turin Sports and Youth Services chang tu minister pulang hinglo marilo somang u Achana chu hetiang hi ni Sports and Youth Services Department malak na nilowa UDNPF malak ania sum te omani chuan pha thata ti len theilo chu ani lowang Nezabela zo turin zo no nei tu Lieutenant Colonel Dalming thangalo somang speaker ka zobel na chu nia grass pha ti len ngai na lo ani point tu na hian he kan India rama India hian Olympica khen thena tur atlen sangni sum thum baruka khen tura in puachana chumi participate ve tura kan sport minister zom takin malak na tho empowering Mizoram sports state training kalpui me kan ya kan thalai te heta training kalpui me khi playground khianin running track te ani savit boka tin assets te sang te omvea kimi kim hang tangka in
tuna kan thalai te training na kalpui me ka EMS empowering Mizoram sports district level training center amun puya tante tangkai ta kamman theite ani em ti ka zobel na ni ole zomel zo tur member zom takpu kelal dong liana lo somang Who Speaker Kalome, Sport and Youth Services Department, Changtu Minister Zom Tak, Min Chanatana, Zopel Nate, Pakhatna, Department Waya Sport Discipline, Shanga Koslane Velote, He Koslak Beltum no mem, Abikin football coach he Lak Beltum no mem, Apanhina Chuan. Kon pui football program bula lung rem chim hi nikum September tha ami to khania in siam that sak theidon nai to em ato pera kan zo na chu sport discipline academy football bi ka no pang omte fooding rate cheng zathum le somnga nitin pek thin kha tun sarkara hian ti hiam anita a harsanan to na savio maya hei hi engwange ti hiam ani chan min sil thei chuan kalom hleang kalome Isabel da zo tur member zom takpu laram liana pa pui lo somang pu speaker kalome ka zobel na chu leitlang pui hockey ground lung le salem venga siam tum mundanga son tura malak mek hi bial mi pui tele aveng nei tu te ngei pokan khila hai hle maya ruaman namasa amun te pot lo lai vek to a hian sport infrastructure remchang enge motal siam turin ruaman na omen om lo ni pon ruaman na min siam sak ram thengem ti ka zo belna pakhat na nia tin hei ga bulatu member zom tak puze zia bialami alom thu soina turata na remchang tak panik boxing hall le hockey ground siam tura ruaman om hi engtika nge malak tan ani ang tuna thlenchin enge ti kha ka zo belna ni boke kalome le chang turin sports and services chang tu minister pulo ngilo hmanlo somang Blue speaker ne china zona masa ka chan thei lo ka chang thei to asia kin kan thon dona kan chang to lo mai don nge ni mamit bial tu zona kha physical achievement le financial achievement te kha kan soi zong mai don em ni lar khat le kan yang nia min lo sil lok thei chon Blue speaker district sports complex mamit bong wami kha physical achievement ka 72% ania poisa hi vaibel se somli le pali pek tu ra vaibel se somni le panga andong to ani residential school ma mi da hian physical achievement speaker a physical kha parsen a soi lo ka zona asum kha parsen in soi tel ni sela kan fiat kan thiam dong a tel thawana asum amount kha soya lo me ma asum hi parsen hi ka dong tel lo wan ron thona hian in kan lo chut ma ya chut man che lo wa o sum mani hian in ai lo in chut rang deuh zo kan ke ni ai chuan ku speaker kan tileng o residential school ma mi thi physical achievement hi zazela som kuale parukania course som thum le pani point pariat paruka course som mi le pakwa point pakwa pasari release to ani percentage anon ti lo wangin kan ti thei mai lo min khethia manga he kan chang ko panga putli mena soinen khanin zotang champhai khi a boi tha de leka a measurement halo dik lo wangin a ground te de pialama attract the kha an siama bong wa hi chu pu speaker kan fak duwa kha kan sports minister ma sa khan a running track hi a measurement a dik thlap ani e kan zu te non thlap to ending point chu lo mo me mani chan chu e kan open line republic high school field so kan thenom ram tharwenga so ne na oma te voi khatlan choi 100 meter race kan ti mai zela so lai ground a so chon world record a siam theya a chan 100 meter khatling lawa chu tiang deu chon champhai zo tlang a po khianin and 400 meter track hi kan tlan thleng zung mai an in tia important is post speaker ali mo zo ngania Mizoram Athletic Association in Mizoram huap competition an han nei khan world record siaman om furentia champhai zo tlang khian hilai khi abial to pa ron ngai poi mo kha
om khop maya ti thata tan pot thamangeเนี่ยผู้ speaker zona khanin han kir le tai la running track te kha ania kan mang tang kai nga inti siang na ni lo pon atang kai renga tin arin that thei tho bokin ka ringa imponi se aron zona khachu empowering Mizoram sports atan district level training center ate man the ni nge matia man the aniang chu kan kalpui zel dani na ziranga imponi se khilai khi mun strategic tak keima phechon Mizoram ma khel mual moi ber katinia achunga tangan thala kha tuna hian Mizoram ma khel mual moi ber siam kan tumme ka islungdara chunen chon competition poli an don khop mai chuan kan lo chin chiange asoi kha panina chuan kan member zom tak pudong te soi kha coach lak bel tumna o mem te hi chu sarkarin poisa nei ang zelin coach te hi lak bel thinan ni a Mizoram State Sports Council hian football coach enga mozat kan nei boka Sports and Youth Services Department a hian anom boka tun din huna hianin kan coach nei dan kim chang hi hello maila a Trenten lo retire ve zela mamodana zira lak bel zel thianiang kon puya lungrem chim chungchang kha an khel mual bulami khai hi PWD ne na kan thriat thir to kan thlen to chu chu ka riat chin hunung berania apathumna chon no pang ni chodon zan re ta kha afletin kan kalpui ta ama khan kan hockey academy le football academy hi kulaya sports department in an kalpui tho Hello India Center of Excellence ai khanin yalo sang de leka financing ai nang tlangin tiroseti in achomana hi aret hi inang vekinan ti chuwang chuanin tundin huna chon an la kalve thei zelani thaber ber ro chu kan pe theilo ti chu kan phalawa mai ro chu ya tha thokhat to ka chu an dong ve theiani chuan pu speaker apularam liana pa puya members om tak zona salem venga hockey ground tur chungchang hin min khanin kari exoka kim chang lu tuglawin zan lama khanin aboi tha khop mai solai son leilai to nia thui takal pi ania ma ro chu alengang lawa chu wang chon son chuani dona kan son chuana tur po district sports committee te lunglei dc te thu kan chuatira lunglei area chunga hian atling nge khel mual om thei chuan ti ania chu kan zong mu to amai ro chu change of location hi a funding source Ministry of Minority Affairs lama kan zudil meka anin rem tina min pe khuna chuanin kan son mai nga ason na huna khan katipal an kal son tang huna sports infrastructure enge motal min din sakro ti hi tunin huna anin tiam chia mahara amai ro chu funding source kan lo ngai tuanga salem veng lung le hi chuan nei nge an phua pu speaker kan tram zo ma ngai hian salem veng lung le a hian sports infrastructure engemo chen fa kom deu da kan tung don ania chuan an hunung ber na thial a boxing hall e hockey ground en tikange tran thi niang ti hi chu a toy zong in chang mai la sarkari na ti fel ngai ti te kan ti fel huna kan tran theyanga funding source ai nang lowa boxing hall hi saskia tangin ania hockey ground hi PMJVK tangin ania wangin ati fel ngai ta ti fel vele amun ma te than fel to ania ron tran thuai chu kan du khop mai ke ni point kan lo me le zona kat kal le doranga thil han sui fe lok kan duwa mani nimin kan ma mi bil tu ben barzon tak ina bil chu changa zo na asiam zo che khanin bil lo deu rampum concern ni thei deu setika ka soya in ngai bel ang tika khlau dewa he tu kira cham phai lam kan MLA zom tak tak te zo na chok ve an bil chung ve nia kha kan member zom tak cham final bil tu pe ka chen in thashum takina ti nge a kha in thashun na tur ni chuang lawa kan ngen namma ya kha chu assembly house a hi chuan bil lo deu rampum ina kan concern deuh hi ni thei ram se ti ngen na kan siam mai khania kha adik lewa dike pokati isan lawania le zona danga kan kalang star question numbers an hi samli le pangana zot turin hei member pathum te zona in tomani a puvi mal som tluanga lieutenant colonel ning thang le putilal limpu ten ni a tuin nge zot ang le member zom tak puvi mal som tluanga lo somang
pu speaker kalome start question sani somli pangana kan minister zom tak pusilal soivunga Horticulture department changtuina min chanatan ka zonate state bamboo mission Mizoram halakna enge bamboo processing unit hi kalpui zel aniem integrated bamboo park siam tura malakna aumem tini le chak turin Horticulture department changtu minister pusila soivunga le somang Speaker, kan member zom tak puvi mal som tluang zawhna na state bamboo mission Mizoram malak na enge ti chan na chu state bamboo mission Mizoram chuang mau chin pun le mau song bol konga inzir tir na tele tran puina a petrina ni bina bamboo processing unit hi kalpui zel ani tiani bamboo processing unit hi kalpui zel ani sina integrated bamboo park siam tura malak na omem chan na chu integrated bamboo park siam turin chak taka ma lak mek ani tiani le zomna zot turin zotna nei tu pvi mal som to ai lo somang ka zobel na chu integrated bamboo park hian eng tiang takin nge trangkai na anei theyang base na kan nei dan e ho som taka hian min fil theyangem ti zotna zot turin member zom tak pulal mon pu punte lo somang pu speaker kalome ka zo mai nei vai ni traditional dress de nia kabula paite pa he nan nam thuam tuam pe me la hi der hi kan ron khim saka kapuan ven hi mar puan ania mi pa in puan kan venga me che in puan an bi ani trong kam hi kan fiat tang kan soi du sim sim ani ka zo bel na chu bamboo processing unit kha kalpui zel ani thu chan na kha engtiang nge kalpui zel ani dan tia kha kan zo tatin zo bel na pani na chu mau chidang lam deuh mai mau hi chu chang tinen hela mai pakhatin mi ta neya a le lama tian mi ta nei le a mau dang lam deuh mai khu doctor arlal thang le na bia la khon chung tlang le west lungdar in kara khon mau tak pa ngai ni si ap chang zong amit vel chuak vek a oma thon thu mak deuh te pon neya khu mau dang in an deep rem trip to man deep ral trip to mai chu minister ne na hian hum hala ti that hum hala aral mai lo nan ti hum hal mal la turin ka ngen to eng tin nge kha ka malak na kal zel ti ani le chang turin horticulture department chang tu minister kan som do na nga eng ti hiang ni he kan hoi ka velam pang te hi hulai khan mau kha kan tui pui viau khan ka se so na kan nei mi lo ma ya tui ta lo thut nge ni ka se lo le kan horticulture department chang tu minister pusila se ngai so ma pu speaker kalome thu dik deuh hi sai thina I fel ngot mai a zona nei tu pu MST a zo na kha integrated bamboo park siam tura malak na omem ti kan chan na khan malak na om ma kalpui mek ania ta hian a zona kan chan na chu hemi integrated bamboo park hi nga le lom khop maya kan hak le viawa keini Mizoram chau ne lovin kan chevel state te tan po a tangkai tak tu a beise ania
department lampoin na satakin ma an la Delhi te an zuya tin video conferencing mang te po in thei patop chain department lamin ma an la kan mi thiam te thanem ngai na po ma chuan hle kan department mi ten he pa ka hi ti puitlin thuai hi an chak tak zeta khoi ai lok he kan zona le chana huna to pa kan minister hi kan chan zo lo ti don niang le chun zo le lo me ti chuan Asian Development Bank le National Bamboo Mission Bultumin Integrated Bamboo Park hi Central State Farm Zolnwa Mami District din tum ania he park hi bamboo value chain mu malzok theina tura ruwa manna ania Zolnwa Mami District hi thlan ani chan chu mau le ruwa atamai ba ka rail kongte alulu ta rail kong hemi transportation he hian ol samna te min siama tin luidung lama sumdon na kalkong te po alo nai vaya he pak hi Mizoram tan chau ni lovin notice pum puin tangkai zo ka mau kan mana mau manga sumdon na fel fai zo ka akal theina na he bamboo park hi ruwa man na kalpui ni induan ania Mizoram mau chin lama tuimi tele mau industry lama tui tak tak te tan chen fak tak Mizoram tan sum hai lu na thatak ani ngei po kan be se ani kan thleng thui le to atu na hian amun ma tur te po hun rem chang ma sa kan zu tlo don ani nge ina tin pu speaker pu mon puya zo na akha bamboo processing unit hi kalpui ani zel da nakha minron zo del nakha ania nia hei hi apoi mo khop maya mau thei song bol ngai ania wangle mamo na sana wangin bamboo area expansion hi ma mit scholarship champhai khozol sai tual ser chip le lunglei district ate kalpui ania ram hectare sangthum borvela mau chin lama hian malak na kalpui anin ma mun tamzo ka hian lakto ani nge ni bamboo processing unit nuaya bamboo treatment seasoning plant bamboo depot go down le activated charcoal production unit te NBM nuaya cheng nuai jani somnga pani point pariat pathum paruk sengin sairang horticulture center din ania hei hi nisom pali nikum nisom pali me kha khan kan chief minister zom takin amin hon sak nge ani tin tun din huna private entrepreneur man thei tura ruwa manna siam mek ania bamboo treatment plant phei hi chu amamo ten mumal taka phalna la in mau treat nan man mek rengani tin state bamboo mission hian mau manga ezong tu te tan training chirang rang abot sai thina training hi nursery siam te mau chin mau tanga furniture le handicraft siam lam zir du te tan FCR CBR le BDA tenen thokhowa kalpui ani pu speaker training chuak lotling tak te om chowin bamboo furniture cluster thatak chuan thar bak to nga din ania ani hi unit taimatak ania SBM point khol thatak tak abun sak to chung ta chutangkai takin an manga an thiam na te ti punzel ani theinan state pon lama training theitura ruwa man na po siam sak mek ani bokani team training kaltlang hian charcoal unit thatak tak pahni chuan thar bak tong unit le sai phal zaw
ma mit lama din ani to bokani hei chuan thar lama te an tang khop maya mau manga furniture siam te po kalpui na sa a tuna hian mu mal zok le om zenei zok ka kalpui ani theina turin phai lama te po kalpui tum mek an nia khung lama an siam chuana furniture an siam chuana mun te po an mit nge an mu theina turin tuna hian ruam man na kan nei me kani hang te kha pu speaker kan chan thei chin choni e lo me le alo mo me pu speaker kan member zom tak pumon puyat zo na kha kan beng ver khop maya a chan thei hil mi o nge kan minister kha speaker phen ole mau mit ani mo mau mit vel kha na hei pumun pui he fak om khop maya aron explore ani amau kha aron kenga atira chon athalak aron kenga athalak kha kan han entry na amak khop maya atak hi mu thei ni sela te kan han tia ti chuan horticulture kan depart kan mi thiam te ina zir chiang turin ti ania ti chuan man han la a research te an han nei chho tana ti chuan amun ma te po an zut lo ama ro chu amun man zut lo tum khan awm na lai tak kha khulai mi ten an lo ko mu thei chia lova hoi khuang em kha chung tlang nga ania hei hi abo kan lau khop maya chu wang chuan department chuan thei patop chuin ahum him na te ati pun na te chu tiang chuan nei kan bei seya tuna hian research ti in kan boi pui chho me kani